16 years bazalwane egameni likaJesu xa kungamkhonza nga 12 years ngikhonze eZayoni. So izona ngikhonza khona ke emkhulu nje waye umuntu omdala lebandla iZayoni. So umuntu nje wayephethe ebhathini isikhundla but wayemdala. So ekudeni bangenkazi khama kunenkonzo kube yimi umuntu onyakazayo egameni likaJesu. Bemuna umuntu ohlomisa izikhali, izona ihlonye izikhali keZayoni. Kube nesiguqa egameni likaJesu. Ke nesiguqweni. Because ngathi nakhona khuluma mzansi ngene ma fasting so hlale entabeni. Umnyaka une 12% abafethu badala abantu bangaye enkonzweni. Hlala entabeni namakhehla amadala hlale entabeni sithandaza. Hamba zona ngazafika 16 years athi uJesu nje inkosi nomsindisi. Abazothi uJesu nomsindisi simo sachita uzale ekhaya kithi. Ngasho mayithena uJesu unomugqa wakhe. Izona umugqa wayo bazalwane. Ngahluka bazalwane. Ihlweni kwamathiwa nongesikwazi ukuphila nawe. Uhlukile kithi bona uhlala kuphi. Bazalwane ngiyako 16 years bazalwane. Safunda isikole bazalwane lapho. Obusena bazalwane kusane ngiphume ekhaya kithi. Phuma ekhaya bazalwane ngayohlala nomuntu ongasindiswanga. Ngalusa inkomo umuntu ongasindiswanga. Bazalwane izulina landa inkomo umuntu angaphela kwenyanga 200 rand. Bazalwane. Into bazalwane nathi ngithola ngizama ngithola ngithenga uniform. Wathi ngizama ngithola ngithenga uniform ngifuna bayithola ngabe ngibisa ngicela ngithenga ijezi ngithenga ijezi. Manje ngizophinda ngoba ngithenga ijezi futhi ihlangane ngizithenga information bazalwane ngemali enkomo bazalwane. Family khona eyangende babhathi ngathi Nkosi Joseph bankushoza khetha wena. Lento manje umprovide endleleni yonke. Amen. At the age of 16 years bazalwane. Athi makhulwane lento yenza komfana yahlule abantu abaningi abanye bahlanye emakhanda bathi insindiso akwazi ukushiya amadlozi mina amadlozi ngiyawashiya sekushilo futhi. At the age of 16 years bazalwane. Bahlazana abantu bangakhulwa ngaphela nabo bakhona bakhonza njengoba isinkomo zabo afika matric bazalwane. Khuluma matric bazalwane ngafuna matric ngathi grade 11 grade 10 ngaqwa grade 10 11 12 bese idabukela ngaphasi la wathi mangifuna imvula ngihambe ngenyawo phasi ngithi yona la ngihamba ngenyawo phasi kodwa uJesu angamshiyi ngahlala noJesu yumfomo zali idabukile ngizimayidabukile phinde ngiyipeshe mase phinde idabukile phinde ngiyipeshe ngithi angisuka uJesu uthi ngo4 ona inkonzo engene endawo ehlala ngakhona umfundisi wabona uhamba eSwazini wayohlala khona ngabuyi ibandla lavala ngathi hayi bafethu lasikhonzeni mabadala bathi hayi umfana ngesizwe ngapha sasakhonza babuya sakhonza ngaphuma nje nomnyaka we17 years kuba ibandla mabadala siphuma senza uNkulunkulu sikhuba sivangela bazalwane bakhona babhudoda ukuthi bahleli phansi badlizwe lo phasa Nkosi Jesu mina imprayer yami ngibethela kuwe ngahamba lo Josana at the age of 17 years ngifuna grade 11 bazalwane lapho kuba grade 12 and khona ngithi kuba enkonzweni kuba esikoleni ngigijima nyenkonzo ngicela inkonzo ngo4 until ngo6 standards kuba semakhaya wathi grade 12 zana phuma grade 12 wathi umuntu ohlala naye wese naye move aye eGauteng awusho inkomo nasiyathengiswa impilo yami bazalwane iyacaca mayithi maye mina ohlala entabeni mangonje uthanda kubazalwane umuntu uzana